Voi ni mai ni som pakhat sang ni som ni pakhat thole ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Chaktiang ram Myanmar boina chuan ziom lampan a hnein zual lama pan zel zok ni na langa. Mipui ho la chu ni tinin an phur tu tulemoti turin nam sipai pol tharapiang sup boka an boruak khian hun ala orei mel ri hle ani. Tuna po hian Myanmar chanchin thar kanon puang le don ani. Alobum tlang in bainakal zel. Album tlang in bainakal zela nimin mai ni som pathian nia. Kachin nam sipai ke aye te mun khurna. Album mutit tower mualdung mun nia. Ke aye le Burma sipai te nasatakin anin kable a. Burma sipai thi le hliam anom nual ni an soya. Album kem hi Burma sipai te kem ni thin. Ke aye nam Sipaiten an lak sakta kha ania. He kem hi apoi mo ema wangin lak let ngei tumin Burma Sipaite hi asiruk lain an thok chuak ni an soya. He alobom min beina wang hian tun thlengin nun na chan an tam to hle ani. Chin CNF Sipaite hian ke aye lam hi an pui ni an soya. Alobum mountain in dona hian ke aye som panhi Arakan Army panhi CNF General pakhat an thi to ti report chuan ata lang. Heng pa ka hian Chin mi panhi Rakhaing panhi le Keniu paruk an thi to ti Hriat ani boka. Kayin le Kachin sipai thi to za thi zanni an tling to bok ani. Alobum mountain in dona hian Burma sipai an thi nem to hlea. Burma sipai lam thi to za thi zakwa somnga an chuang to ni an soya. Heng ba ka hian liam tam tak anom to bok ani. Kachin News Group 10 an soidanin nimin mai ni som khan alobum chimlama om sipai sualte tranpui turakal sipai zanhi te chu ke aye nam sipai te chuan jing dar li le achan ve alo lambunin bomin an lo baya sipai sual thanem tak an thi ti abula om khuami te chuan an soya thiza chero hriat thei alani lawani. Myanmar Sipaiten National Unity Government NUG te firfiak pola an puang. Myanmar sipai sarkar chuan sipai ro rel na du lo tu ten. Civil sarkar ayo tu ta na andin. National Unity Government NUG chu firfiak pola apuang. Myanmar sipai te chuan tua chung boina kheng meka. Bom ti pua in hal in tha na khenga NUG chu mo phur tua apu bok. Sipai te TV MRTV chuan firfiak pola NUG puan ani thu hi soin anti-terrorism law mangin anchunga rorel sak thayani to do ni na soya. NUG te thil ti awangin ramchunga firfia ka chet na nasatakin thlen pha ni ati. NUG hi Sipaiten parliament member tang an pai thlak tak tele democracy thlop tu ten an din ania. Anni po hian Sipaite hi firfiak pol an lo puang ve to bok ani. NUG chuan democracy tun din phu ta. Norhue hote Sipainan baileta. Anzinga engmozat an ka hlum to wangin Sipaite laka Mipui veng him tutur People's Defense Force PDF andin thu an soito ani. Kol hovin Army thar Burma National Army BNA andin veta. Sipai sual ho dole turin kol Mipui ten an thayang ang som khomin Burma National Army BNA andin ti an puanga. Myanmar sipai ho ten an mangai em an chung khat leina an tha dan tele an soik sak dan te mei chi an puang sual lai te nu naw an ti du da lai te chu an mit ngeya an hu tam to em awangin an Mipui te veng him turin nimin mei ni som sang ni som ni pakat khan Burma National Army hi dinani ti Mipui hriat an puang chuak veta ani. BNA a hian kol ho chau ni lovin an lamtang namdang te po an tel ve nual ani. BNA te thil tumber chu Myanmar rama Federal Democracy dina sipai thu nei na ti topa dan lava an mi man to zong zong te chua zelen tira ramzalen ni kan du to ni anti kha le chen riluna tak chungin kan ngoi to a tuna chuan kan tuareng thei to big lovani kan chung khat an niemo kan mel hriat emo po ni ro sek sek sipai lam tang reng reng chu kan mel ma an ni veka kan beizel don ani ti in thu chu arum melol tak an siamani BNA te kan chuang tak zet ani. Dachin Journal Yangun in atalan danin Burma sipai sual ramveng tu tura ngai te po mun san sana nam sipai te chet na le
Mipui thinrim te wangin sipai sual ho te chu savam bo ma da in an mani zok ven himan ngai tran tamek dinan soi ani he nau te thalimi lekhian miril ru a khoi tak zet ani he nau te duam takhi thalimi chau alania Burma sipai sual ho ten April ni som khan Momak district chunga indona Burma sipai sual ho hian bom man thlaka he nau te nu in chunga om chuan amal puya liamna satak tuarin amuna aboral santa ani ti chuan he nau te hi thenrual tha ten lain khuwa tanga an tlan chuangam lo wangin in hnuaya khur an laya kar khat chung lai an om puita ani chu mi khur chunga chuan thosi tam ema thosi na se na sat ema wangin thosi damdoi an man pha hiala chu damdoi rima wang chuan he no te hi an thritlang om na nein a khu na sa hle ani an ti alaina tom tak zet ani he no te hi anu ma pu tu in sipai ho wanga aboral sana tangin anu te in a om puya he no te pa ong thu pio hi Irawadi division khuami ania he no te pian ma lok khan an kholama sumdong tura akal chu tun thlengin la holawani anti he no te duam tak mai hi apa nen po tun thlengin an lain mu thei lo chu ania thali atin nani chia khan an kho in dona sipai kutuarin anu hian aboral santa ani tun thlengin he no te hian ming ala nei lawani anti bok he no te hi mel thatak le duam takania 2 point pom se anui ver vera thosi dam doi rima wanga hritlang le akhu na sa ti lawa chuan a thato hle ani antia Burma sipai sual ho zeta wangin poisoi lo nau te thlengin antor pha ta sia Burma sipai sual ho ka pu pep an cha kum tak zet ani Border Guard Force BGF som pakhat hi zinga an commander tel KNU KNLA sipain Border Guard Force BGF sipai an lambun na khan BGF sipai som pakhat hi zinga BGF leader general pakhat athi ti confirm ania KNU KNLA nam sipai lama po sipai pakhat aboral venin an soibok veteran Dr. Saipon Sopchu Myanmar Sipaiten Hopin Township Kongsira kap hlumin aruang hi an hutchia top ti an soya Dr. Saipon Sophi mei ni riat khan Sipaiten an mana mei ni kwa khan alua kapin kan thiawat Hopin Township Kachin State aruang hi nimin mei ni som khan lak anita ani nimin mei ni som ve khan Myanmar Sipaiten Education Staff CDM zom tu mi pali u min thein mei mit nyang June mit nyang do win pa te chu Latpan Village Pagu region an man bok Myanmar hlapu athiam hing thang tak chu Sipaiten an thren mek lain an soi sahluma akwa chung an phor fai vek nuwa a chung te hena aruang an pekir le Myanmar Sipaite chuan an ram hlapu athiam la le ming thang khet thi kumsomli pangami chu Sipaiten meni ko khan an kuta an kol mek lain an soi sahlum le ta ani khet thi le anupui te hi Sipaiten an manduna anupui zok chu Suibu police station an khunga apasal khet thi ero kem dang an hruai bo ti an soi tianga Sipaiten khet thi le anupui an thren hnu chuan meni kwa tu ka khet thi chu achung te hena athi ti thudeng khong tak mai chu hrilin mongjua damdoina aruang la chuak turin an hriat tir zui ta ani anupui cho su in BBC hrildanin apasal nen hian thu zo fia tan an hruai ti asoya thuan zo fia nuwa interrogation center hana an kalpui ti asoi atuk maya cho su chu apasal khet thi muturin Sipaiten an kova anda na mun mongjua damdoina thlen chuan apasal chu ruang phur motor alom to ti soin ako chung chu an la chuak vek ti asoyani damdoina thoktu te chuan lung thalo nan na nei ni in anupui hne na an soya anupui cho su chuan doctor te thu soi chu thudik lawani thu asoi ve thungani Assistance Association for Political Prisoners activist group chuan khet thi chu interrogation center a zone an zo fi line an soi salum ti an ta langa annuwa damdoina athi zui ni nan ta lang bok au na pa chuan khet thi hi engwangin nge an man ti a hriat chian lo thu asoya a chan ni om beralang chu sipai dodal na kongzo a telfo awang le
thu le hla chuan mi te hne thin em awang niin a soi ani sipai sarkar do dala kongzo te Bihrûkna Theih China siam man ruwa Myanmar Sipaiten an hmang mek Myanmar Sipaiten an ma ni do dal tu Mipui kongzo te chu thei topin silai le ral thuam dang tenen an hnot dara Mipui kongzo te chu sipai omlo na hmuna an biru chung poin ato pa chuan anom na an hrele thei tho ti hriat ani Sipaite latlo ngai lo na hmuna kongzo tu te chu an biru chung poin Sipaiten an zong mu thei zel mai chu mak an ti hlea anom na an hriat theina chan chu Myanmar Sipaite hian China siam drone an man wang ani ti an tar lang ka liam ta po khan Myanmar ram khopui pakhat Mandalaya heng Chinese drone te hi mu an ni a Myanmar Sipaiten Mipui kongzo biru man chuanan mangtangka in anlo control thin ti an hre chuak ani he China sarkar siam drone hi achanchin an zir chian na China chuan Myanmar ama min ong hlain phatsan tumtu le ama do dal tu zon chuana tan liu siam ani thu an soya he drone hi CH-3A ti hriat lar ni in China Aerospace Long March CASC siam chu ani thu CSIC chuan ata lang ani KIA General Huesen Branseng Ramtana Martarta KIA General Huesen Branseng chuan mei ni riat khan Ramtan anun na hlanin amartarti nimin mei ni som khan new site rang chuan an soya ma se he amartar na hian KIA nam pasal tha tam takte Huesen na penge yang ti ringin zana chibai kan bu kani poisoi lo Mipui te in ti buai ani chuan kan ka pang cheu Chinland Defence Force CDF poisoi lo Mipui te in ti buai ni chuan kan ka pang cheu ti in Chinland Defence Force CDF kan pelet district chuan Burma Sipaite an hriat tir Chin State kan pelet district chunga om nam sipai Chinland Defence Force te chuan tuntuma Myanmar ram chung boina chungchanga Burma Sipaite chu kan pelet district chunga andu duwa che chuak lo tur le poisoi lo Mipui te chu ti boi lo turin hriat tir na an pe a in zom lo ani chuan kan ka pang cheu tin an hriat tir ngal bok ani keini CDF kan pelet te chuan kan talan angin ral thuam kheng Sipaite chu hriat tir na kan pe chewa zan lama Mipui zalen na palzu ta kong pui dang chata min chek lo tu le CDM thlop tu te wawa man to lo turin kan hril chewani in zom lawa sipai ho in che chuak le ni chuan keini CDF kan pelet chuan Mipui hum him turin kan kap ngal don chewani anti CDF Chinland Defence Force chu Chin State chunga district pakua rampona chin mi tenen lungrual takadin ania ral thuam keng pol nilwin tun tum Burma boina wanga Chin Mipui te hum him tura dinani anti nimin mei ni som tlaidar khatle achan vevel khan thanlina Star City Housing Block B chu Burma sipai hovin an run thuta thalai som pali lai man an nia chung zinga pakhat chu in chhonga tangina tla a aboral ngalani engwanga thi nge ani ti fin fi ani chia lo ma se mita mutu nu pakhat soidan chuan tlan chia ta tum chu sipai nan nam thlata ani ati heng thalai an man ho te hi engwanga man nge ti hriat alani ri lova kok tu kol tongin dalan an ti chuan sipai ho a hrila long sipai le police te chuan he ini hualin an man ta ani heng thalai an man te hi an man chan chi a hriat alani lawani Burma sipai sualten chanchin bumi le media rang khu khirin anti top saka Mipui te mitti dela an beng te anti ngong lai mekin sipai sual lam chuan Mipui te ril ru ti hnual tur le ti beidon tumin Myanmar movie a hnen an channa film te Mipui an soi salai te le Mipui kong zo lai an hno dar dan te chu dot chan chop fake account mangin psychological warfare anti chuak na sa hle ti Mizima News Burmese chuan a soi ni zandar sari vel khan Sagaing Region Tang She Town a People Defence Force PDF le Sipaite aning kapa sipai pathum manthia liam anom nual bok Mipui lam PDF ero an him thu khit media chuan a soyani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma
chanchin thar dang nen kan ron let le thuayang